Ayula ring cellphone yu, o kaya paki-silent mode tala po, banmidina niyang solemnidad, inki katamong kapag masusyan. Maya payabak po, kaya kayong kaluguran kong kapatad kang Kristo. Pasibay may titipon tamo, kening kapag masusyan, naning banal ay Eucharistia. Kapamilatan da rin panalangin at kanta, makyabe tamo, king balang metong, banagawa tayang makabaldugan, iting kapag masusyan. Iyabe tala karing panalangin tamo deng. Kapasalamatan da, Arlene Esguera and family, June, Faye and CJ Ganya, Henry and Josie Sampang and family, Jimmy Magtira, Nora Kuyugan and family, Ronnie and Yoli Magsino and family, Nestor and Gloria Sarmiento and family, Caitlin Kuyugan, Antonio Kuyugan and family, Gemma Kuyugan, Jasper Pangilinan, Sonny, Leia Vital and family, Arsenia Sunga and family, Susan Sarmiento and family, Girly Sarmiento, Jessie and Ellen Dizon and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Tiglao and family, Junior and Apong Uring Tayag, Jason Patentes, Alex Tiki and family, Rodolfo Gomez and family, Malu and Cesar Espino and family, Jaime and Vilma Tayag and family, Marilu Gomez and family, Angelica Calma, Merly Makabali and family, Bong and Gloria Sampang and family, Monico and Mercy De Leon and family, Mayor Roding Gonzalez and family, Evangeline Calma and family, Alex Briones and family, Francesca Garcia, Remedios Maniago and family, Rolly and Nancy Yumul and family, Aurora Martinez and family, Fernan and Jenny Gomez and family, Jack Maniti and family, Arnold and Catherine Maniti and family, June and Maribel Gomez and family, Lian Lester and Jasmine Ginto, Gary and Dina Yutuk, Melinda and Bermar Talagtag and family, Jonel and Medi Gonzalez and family, Justin and Bianca Marquez and family, Alona and Ricky Malyari, Edgar Yumul and family, Wela Tolentino and family, Marie Vital and family, Rod David and family, Paraking Kayadwanan da, Mayor Teddy Tumang and family, Eligul Gorospe, Asuncion UC, Lani Alegria, Raymond and Jonaline Pascual, Carla May Maniti, Jennifer and Jeniel J. Jalen Queen Vergara, Joel Ginto, Michael Sunga, Jeng Ginto, Jomar Guevara for safe travel, Cecil and Josilva Espino, Susan Alice Philip Tango, Cristina Perez, Aleli Briones, Alison Briones, Lenny Liwanag for safe travel, Jaden and Zachary Narciso, para karing magmasusi karing Aldorang Kebaytan, Jeremy Basilio, Marlene Gomez, at para karing Kaladwara, Elisa Onofre, Attorney Avelino Gorospe, Teodosio at Loreta Tumang, Enrico Yumul, Lutgarda Eleuterio, Leoncio Lauriana Esguera, Jose Senior and Junior Magtira, Nicolas at Juanita Hunan, Domingo at Jerry Magtira, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Angelo Huyugan, Jose Victoria at Joey Magsino, Cesar Senior Malyari, Roy Aguas, Osmar Edwin Gonzalez, Nilo Fe Colina, Se Ferina Bienvenido Manalo, Zarcy Cesar Apo PC Vital, Leticia Macabali, Nardo at Joel Canlas,
Agustin at Marta Onofre, Leticia at Jesus Pangilinan, Fernando Pangilinan Sr., Aurora Bergoño Luzong Sr., Celi Sarmiento, Gaudencio Sr. Sunga, Loli Domingo, Mark Rossi Zablan, Matias Opring Katakutan, Renz at Nicole Kulas Tayag, Ricardo Tayag Sr., Azir Tiki, Elita Gomez, Carolina Sikat, Josdado Sikat, Juanito Bukad, Chad Gomez, Pacifico at Ana Kiambao, Raymart Rosales, Villegas Dominador, Victoria Willimina, Teresita Cecilio Sr. Angeles, Nancy Cecilio Jr. Angeles, Hermenegilda Cipriano Espino, Lamberto Gomez, Filipinas Ignacio at Noel Macabali, Rinerio Laniera, Oscar Sr. Maniago, Ligaya Ibe, Prudencio at Concordia Maniti, Ernesto at Juanita Susana Yumul, Jesus Edilberto at Ernesto Gonzales, Rosario at Dennis Maniago, Mark Daniel Salinas, Rafael Adawag Sr., Alejandro at Jonathan Gomez, Josdado at Juanita Gomez, Manuel Gomez, Eustaquio at Emmanuel Camilota Tayag, Dominador Gomez, Estelita Gomez, Marcela Talagtag, Grace Gomez, Tina Marie Yumul, at Lerna Puti.
Abe-yabe tamong yaning mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari at makyabe kimpa magkanta, kimpa mukulat adalit, talakad tamo po. Kaniting misa, yabe tamo naman, karing kay katamong panalangin, ing makatuking kayadwanan. Sundo tamong manalangin, para king kapayapan, king mabilog ayato. Antimurin, panalangin tayong kay katang bansa, manano na sanang itamong memalen, kambeding kay katamong leader, pilinan tamo ing katutuan at talakaran ing tunay makakayap para kay katamo. Panalangin tala naman ding masakit ang manyawad karing kay katang panalangin. Panalangin tamo ing kapasalamatan at kayadwanan di among Olet Lopez, Julio Junior Manganti, Arlene Velasco, ang magmasusi king aldodang kebaytan. Antimurin ipanalangin tayo Father Emil Dizon, ang magmasusi king anibersaryo ning kayang ordinasyon ng ting pari. At ipanalangin tala ring kaladwadi Faustino, ampon Daphne. Anting meto nga pamilya ning Diyos, may tipon tamo, king lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo,
ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, parating mantabi kaya kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan miti puntamo, ban pagmasusyan tayo, ing mawala ng kapiestan ning Santissima Trinidad. Itamong Kristiyano, maniwala tamo king metong akadyosan, at iting kadyosan, metong yang komunidad, metong yang pamiyabe-yabe, pila taning igpa, ing anak, ating banal na Espiritu. Karing penandit, eyameyakit, iting biye ning pamisasan metong, lugod at malasakit, mawad tangin ning pakalulu king Ginoo. Bata mong maging karapat dapat magbasusi, karing banal na misteryo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapu ko kang nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos, mayupaya, pakaluluwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katamongan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos aginumi, binakeng malati ban lubos ming aintindyan ingkekang sarili. Dapot baluming pagmasabalan mo kami, inya tiglong mo ing kapalaran mi king keka. Salamat king lugod mo ke kami, at king pamanatili mo siping mi, karing kekeng tula at pagsalbat king biye. Salamat, binyeme Jesus ke kami, ban patawaran o ring kasalanan mi, at pagdala ng keng bayong biye, saya at tiwala. Salamat, king pigkalub mong pamanimuna ning espiritu mo ke kami, king pamamatula na karing puso mi, king agyag ng misanmetong kami, ipayabot mong atanggap mi ing sablang lugod mo, at apakibatan mi kapamilataning pamagtiwala mi karing kekeng sarili keka, kambening sablang depat mo na't binye ke kami. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambemu, king kametong aning banal na espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Itang abak amaranon, minukyat siya king bundok ning Sinai i Moises. Bibitbitan nala ring tinabas a bato. Antimo ing inutos na keya ning Gino. Tinipaya ing Gino busal na ning biga at tinalakadya siping ng Moises. At sinabi na ing lagyo na, Gino, linabas siya kanita ing Gino, arapan ng Moises at kilayit na. Ako, ing Gino, metong kun Diyos ang mapaglunos ampon maganaka. E agad mimimwa at papakit kong maragul alugod a kukupas at katapatan. Dino kuya kanita i Moises king gabon at sakaya sinamba. Nga nang migsalita, Gino, nung tutuping tutula kayo kanako, adwan ko ing mantabe kayo sana kaya kami, lipat ning mga siyas labuntok, ding taong deti. Patawaran niyo ing kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan niyo kaya sana bilang sarili yung balen. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Pupuriyan dako o Gino, ing Diyos daring pipumpunan mi, karapat dapat kang parangalon kingalang kapupusan. Puriyan nyo ing banal at maligaya mong lagyo, karapat dapat siyang parangalon, ngeni at kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupuriyan dako kimbanol at maligaya mong toknangan. Tunes sana ding himno midalit laki ko. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupuriyan dako king trono mong luklukan kimbanwo. Babo ring kerubin at makalawi, king karinan daring mete. Karapat dapat kang puriyon at parangalon, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupuriyon dako, iko ang makalukluk matas kin tronong ari. Karapat dapat kang dalitanon at parangalon, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, pagkapilitan niyo sanang maging ganap. Tukyan niyo ing kausukan ko.
misasan metong kayo at mibiyebye payapa. Ing Diyos ning lugod at kapayapan, mantabeyo kaya kayo. Mipapamugya kayo, anting mikakapatad kang Kristo. Kukumustanda kayo, ring kapatad tamo king iglesia. Manano na sanang ing grasya ng Ginoong Hesukristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiyagom na ning banal na Espiritu Santo. Manatili kaya kayong sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalantaya ing maya pabalita. Ligaya King Iba at King Anak at King Espiritu Santo, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning pahintungol. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo mantabeyo ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nang migsalita kang Nicodemo. Uli na ning lugod ng emuna ning Diyos king yatu, binyene ing bugtong ng anak, baning ninumang maniwala kay eyamate, nune mirina niyang biye alang angga. Uling tinubod na ning Diyos ing kayang anak king yatu, eban atulane at parusan ing yatu, nune ban miligtas siya ing yatu, king kapamilatana. Ing ninumang maniwala kay miyatulan kaparusan. Dapot ing ninumang maniwala kay miyatulane. Uling maniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nga ning Tagalog, ang ating mga karanasan at pinagdadaanan sa buhay ay kaya nating bigyan ng pangalan. Den kanung miyaliwang malilyari king biye tamo, den miyaliwang pagdalanan tamo king biye, atin tamong awos. Agyutalang dinan lagyu. Iniya ang giyang masalimutla at komplikado, ditak-ditak, akwata lang aintindihan. E tala mo adi di ng lagyu, adi di ng talapang kabaldugan. Halimbawa mo, ing meto nga kaya na ka na lalaki, o kaya ing meto nga kaya na kan a babae. Ing lalaki, ing baing tao, at inyang ikit a malagong dalaga, aburyane,
kelagwan niya. Makanyan mo naman, ing dalaga, kesantingan niya, kening ikit ng lalaki. Nanong austa mo kanita, krasne, at inyang buri kayo. Inyabalang akakit ne, masayaya. At potang akakayaben eya mo masaya, kikiligya pa. Mo yung kikiligya, kakarugya pasalo, titibukya puso. At potang enane kayabe, paneneng isipan. At nengkay, mi papatudtud neng bengi. O kaya naman, pa-follow niya ang pa-follow. Stalk nepa. At nengkay, makapangan. Pero potang akakit ne, kumpleto ne, ingaldona. Mo infatuated, nune in love ya, nga tamo. At in tamong awos kanini. Keng kapampangan, ingawos tamo, si sintaya. Sinta, ingawos tamo, kaniting karanasan. At etaya mo, balong dinan lagyo, balo tayo pang paninton kabaldugan. O ba't sisinta ka? O kasi tao ka. Tao kang tutu. Para kay katamong Kristiyano, ing Diyos, mo ideya, mo prinsipyong panigaralan, keng katesismo, keng religion o theology class. Para kay katamong Kristiyano, ing Diyos, metong yang mabiye katutuan. King biyeta mo, akakatabno tayo ing apong Ginoo. Araranasan tayo, panandaman tayo, inya, akikilala tayo. At para kay katamong Kristiyano, ing Diyos, malapit yang malapit kay katamo. Uling makyugnayan niya, makyutos siya, makyabeya kay katamo. Inya ausan tayang God is a person. Ingaus tamo kaniting karanasan, king Diyos, akakayabe tamo, akakarungot, panandaman, aranasan, Santissima Trinidad. Paniwalan tamo, ating metong akadyosan. Ating kadyosan na ini, metong yang pamiyabe-yabe, pamiyutos, metong yang komunidad. Abibilugan ding atlong persona, ausan tamong Diyos Igpa, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Para kay katamong Kristiyano, ditak-ditak, kabang susulong taking biye, akikilala tayo, at aintindihan tayang bagya-bagya, ing Diyos. Baka nanudeng ikit at aranasan ng Diyos, din kay katamong pipumpunan. Ngunang dili, king matuang tipan, ding hudyong pipumpunan tamo. Akilala de, anting metong atatang, anting metong apengaring lalaki. Nga na ning mumunang pamamasa, mayangu king libro ning Exodo. Ini kanong tatangay ni, ining Diyos ay ni, metong yang tatang amaganaka, mapaglunos, banayad king pamimwa. Tapat, ing lugod na. Bakit? O ba't asabi da ini? Kasi, lahila ka nung mga siyas abuntok, lahilang pasaway, lahilang taksil, lahilang tapat. Pero ing Diyos, ang yang mimuaya, saguli ayarude, saguli mayaplak ing muana, mangibabo ing mua kaya,
ing mangibabo kaya, lunos, pakalulu, kapatawaran. Inya ang giyang paulit-ulit lang magkamali at mikakasala, magbayo ing lugod na, kalugurano pamurin. Pengariyapin, tatangyapin, uling, ing metong atutong pengari, kapilan man, ene atiis, ing anak ng paulit-ulit magkamali. Eya sasawang mamatawad, uling wagas at tapat, ing lugod na. O yan mo naman siguro, ing pamangilalata mo king Diyos. Ang giyang paulit-ulit tang mikakasala, magbayo, ing lugod na, kay katamo. Kadwa, deng pipumpunan tamong Kristiyano, lalong-lalo na, dingking mumunang o dingking bayong tipan. Akilala deng Diyos, muwanting tatang. Nune, akilala deng Diyos, anting anak ama paminto, ameging kapatad tamo, kang Jesus, ning Nazaret, amayayawos, Kristo. Ewari nga ng San Juan, king kayang ebanghelyo. Ingamano, ing Diyos, mi katawan niyang tao, mi kalaman niya, miglaman niya, at pinili na ing maging tao, at pinili ng manuknangan at magdatun, busal tamo. Inyang Diyos, ene aliwa ke katamo, uling kalupataneng tao, at ing Diyos ene malawt ke katamo, uling manuknangan niya busal tamo, at ing Diyos, balo na katang balo. Uling nung ninuyita mo, dela na at arana sana. Inyaking pamikatawa ng tao ng Diyos, kapamilatan ng Jesus, meging malino kay katamo, ing sintingan, ing legwan, ning kay katang pangatao. Inya tayo sukat latyan at hamakan, ing kay katang pangatao. Uling mata siya lawe ing Diyos, king kay katang pangatao. Uling pinili ng maging tao. Dimdam ko po di apong ambu, ang poya po Raul, ang poya pong Deo, king men of light. At inyang kwento, ya po Raul. At yung kanong metong nga taong migsumikap maging mayap at maging banal kay tiking yato, at minuli ya banwa. Inya kanong akairap na yung ginutang Yesu Kristo, kitnane, nano mo inggewa mo, inyang mabibiye ka, kaya tiking yato, bang kanita, milub ka, king kayaryana ning banwa. Peki ba't na po kanuning tao, sibukan ko pong magpakadyos, sibukan ko pong magpakadyos. Aba, nga na kanong Jesus, o yaku, sibukan kong magpakatao. Sibukan kong magpakatao. Inya, mi katawan kong tao. Kaluguran kong kapatad, Jesus, pepakit na kaya katamo, nung makananong maging mayap at tao, kapamilataning kayang pamaglugod, pamagmalasakit, ganaka at kasuyuan, karing aliwa. At potang tutularan tamo, ing paralana ning pamagpakatao ng Jesus, kakamtan tamo ing kaligtasan. Lawen niyo po, nung ing balang metong kaya katamo, mikakalugod ya, mipapagmalasakit ya, mipapagmasabal tamo, at etamo maymot, mekad, alang dumanop, mekad, mapupus ing gera. Oita ing klasing biye, amamye kanawan, magkalug kaligtasan. At iti, pepakit ne kay katamo, ning anak ning Diyos.
ameging kapatad, at kaparatamong tao. Katataulian, akilala tayo ing Diyos, anting metong amaraton akakaluguran, kapamilatanan ng Espiritu. E namo piniling maging tao ng Diyos, e namo piniling magdatun niya king yato, pinili na namang magdatun niya king kalalaman ning kekatamong pangatao. Inya, nga ng San Pablo, ing Espiritu at tsuke kayo. Templo na kayo, tuknanga na kayo, daratuna na kayo ning Espiritu. Kaluguran kong kapatad, oy ning panagkat niting kapyestan kay katamo, sana uling at tsuya ing Diyos, king yato, at king kay katamong pangatao, at karing kay katamong pamiyutus-utus, at pamiyabe-yabe, at malapit yang malapit ing apong Gino, e taya mo sana paninto na ning apong Gino, babo banwa, karing kay katang pisamban, karing kay katang bisitas, nune panintunan taya ing apong Gino, king kalalaman ding kay katang pangatao, king sintingan at legwan, ning kay katamong pamiyutus-utus, ulin karin niya maraton, at karin tayang malyaring aranasan, ing apong Gino. Manatili ko pong pakalukluk. Ngeni po, gampanan tamo ing pamamendisyon at pamitubod, karing kay katamong BEC Paris Core Group, ading aliwang makipamastul, karing kay katamong mialiwang barangay, at ila po deng akakayabe tamong magaral, alos balang Sabado, inumpisa na pong among Jobert at Sindu tamo. Ngeni po, formal talang ipresenta kay kayo, at ipanalangin tala at bendisyonan. Talakad la po ngeni at lumapit, arap na ning sanktuaryo, ding kay katamong kapatad, abibilog, king kay katamong BEC Paris Core Group, antimurin ding aliwang makipamastul, ameni batan karing mialiwang barangay, at komunidad asakop ning kay katamong parokya. Talakad tamo po, at ding kay katamo pong kapatad, bibilog king BEC Core Group, at ding makipamastul, itukuyo ring buntukyo, at itamo pong sisimba, itas tala ring wanang tamong gamat, at ipanalangin tala. O banalaig pa, pasalamat kami, uling dinake muke kami, ing kapagnasan manalakad, mga lating komunidad Kristiyano. Balo mo nung makanano kasakit iting misyon. Inya, pagkaluban mo lang malalam akapibabatan, tunay malasakit at manatiling sigasig, dening kapatid ming inaus at pinili mo. Ban manimuna, king pamanalakad, mga lating komunidad Kristiyano, king kaya kaming parokya. Parati misanang panandaman, ing pamakyabe, ning kaya kang anak, karing kaya kaming pamitipon. Antabayana na kami sana, ning kaya kang espiritu, kabang gagampanan mi iting misyon. Aliwasa na kami ding mirangal, nune ika, kabang gagawan mi iting dapat mayap, busal mi. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Palakpakan tala po. Salamat.
Kapatad, anak na katamu ning igpangatyubanwo, kapamilataning anak ng Hesu Kristo. Manalangin tamu king Dios ay patamu, kapamilataning upaya ning Banal na Espiritu at nga tamong sumabi. O Dios ay pami, pakiramdaman mo ingke kaming panalangin. Ulitan tayo po. O Diyos sa ipami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para king kapamisana ng Santa Iglesia, ing balayaning Diyos, ban parati tayang sasamban ing Ginu, king Espiritu at king katutuan, at maging siwala ning mabilog gayato, king pamamuri keyo, manalangin ta king Ginu. O Diyos sa ipami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para karing magdulap king Diyos, king kasalpantayanan at king pamagalinlangan, ban atagpuanda at ding maniwala keyo, maging mapakumbabala sanang tanda, payinturo keyo. Manalangin ta king Ginu. O Diyos sa ipami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para karing sinugat ning biye, para karing masyas na puso, para karing ebisang mamatawad o manintun kapatawaran. Ban mabiyasala king kamo ning Diyos, maging mabandi king ganaka at pamakidamayan. Manalangin ta king Ginu. O Diyos sa ipami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para kaniting komunidad, ban buklura na katamo ning Espiritu Santo, karing buklod ning pamikaluguran at pamisan metong at ding kekatang pamamuge kapayapan king Eucharistia, maging tanda na la naman ning aldoldotang pamibiyebye, manalangin ta king Ginu. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, iulino sana king kayarianang maligaya, ring kapatad tamong mayanguna bye. Ipagkalam na sana ing kapag nasanda ring pamisa, ipanalangin tala king Ginu. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ay pami, ipagkatiwalami ingkekeng sarili keka, kambering kaligaligan at kapagmasabalan mi. Sa upan mo keng parating, magdulap king lupa mo at maygit malala makirake king biye mo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Kabang darawan taya ing sarili tamo, king kapamilatan ng tinapay at alak, ikanta taya po yung dalit, king pamagdala karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning ginuiting daon karing gamat mo. Kini kapuri po ni kaligaya ning lagyuna. Kini kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, aginumi, papagbanalan mo reting ain at kapamilya tanda, gawan mo keng ganap adawon keka. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya kekayo. At keka antimurin. Itasyo laring pusuyo. Makatas na laking gino. Pasalamatan tayo, ing ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Masayaming papasyag, ing kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kekang kadyosan. Bilalag mo ing kekang ligaya, antimo ing ligaya na naman ning anak mo at ning banal espiritu. Atlong personang pante-pante king kamalan, alang pamyaliwa king ligaya, dapot metong aginu, metong adyos, akapilan man misamban, king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiabe kami, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sa anareting ain, kingaslag ding espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan ang pondaya ning ginuming Hesus Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na kuananyeti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang kanakong katawan amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, kuananyeti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigagan ng kanak. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi yoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iling tinape ning biye ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kiingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal espiritu. Ganakan mayoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Leo kalabing apating papami, i Florentino ing obispumi, ipasyano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, ding gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kamingan, lalong-lalo na din ang anak mong mitipon, ban pasalamat at pasaub keka, ding kapatid ming miyang pangkaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi, kaniting banal a kapagmasusyan. Gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kayabe ng Maria ang Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding Sablang Santo, San Vicente Ferrera kekeng patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Hesus Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting pakamala ng anak ng igpa, kaya abe-abe tamong yening manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Manalangin tamo ngeni para king tune at manatiling kapayapan. O ginubing Jesucristo, asinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo. Ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kay kayo. E mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo parating mantabi kay kayo. At keka antimurin. Idake tangen king metong at metong ing kapayapan at inggap tamo. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you. Kapayapan. Yoing kordero ng Diyos, yoing milalako, king kasalanan ng yatu. Mapalad na ring mayawos magisulu, king apuna ng kordero.
Manalangin tamo. O Ginong Diyos, sa sambanda ka, metong Trinidad ding persona, metong ilang anggang Diyos, mananasanang ing kasalpantayanan mi ating sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mi at kaisipan. Iliadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabaluan. Unang dili po, dakal salamat kareng mig-donate para king katamong campaign para adinan lang school supplies. Dening anak kamagaral, kaya ning metong pakakalulong komunidad at sa saupana po ning katamong parokya. At ang gapungeni, welcome la po din kay kayong donations in cash and in kind. Deta pong cash donations at tinggap tamo, mamalaga na la pong 10,000 pesos. O tapo buriyo pa pong dagdagan. Salamat po. At oyni na po yung kadwang Domingo ning kapanyausan, karing kapatid tamong diakono, miordinan king pangapari, king katamong arkidiocese, nang darat ng bulan ng Hunyo. I-Reverend Cabin Adriano Simbulan, miordinan ng June 15, king Parish of the Lord's Resurrection, Madabdab Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga. Ing kadwa po, i-Reverend John Paul Tolentino Toting, miordinan ng June 19, alas 9 ng abak, King San Nicolas de Tolentino Paris, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. I-Reverend Alan Paul Yanco Mariano, miordinan ng June 23, King Damos, Holy Name of Jesus Paris, San Roque Bitas, Arayat, Pampanga. At i-Reverend Harold Coronel de Guzman, miordinan ng June 26, King Our Lady of Fatima, Paris, Hensonville, Subdivision, Angeles City, Pampanga. Nung ating kopong balong sumbagal, King Karelang Pangordin ng Tingpari, agad yung pong ipayabot o ipabalo ka na ako, o kaya malyari ko pong munta King Opisina, ng Arsobispo, King Chancery Grounds, King San Jose, San Fernando. At among kabin po, pepadalay ang invitation, King Parokya. So, kukumbira na katamo pong tumagon king kayang ordinasyon ng June 15, Aldoya pong lunis ito, king Madabdab Resettlement Center, alas 9 na po ning abak. At itang June 19, Aldo Biyernes, alas 6 na po ning Bengi, at inya pong kantami sa Keti o Misang Pasalamat. So kukumbiran da kayo ng pong tumagon. At dakal pong dakala salamat, karing kay katamong manimuna, king kay katamong Dalo Bale, ing krusada ning pamag-promote BEC king kakatamo pong parokya. At salamat mo naman po kayong suportang Babieyo Karela. Palakpakan tayo po yung balang metong kakatamo. At magumpisa po bukas, magbakasyon ko, ipanalangin nyo na sana maging mabungay at makabaldugan ing pamagpainawa ko, bangkanita, manakit ang bayong sikanan at akit tamo po ing malalamdang kabaldugan din kay katamong gagawan, kapabilataning pamagpainawa, pamigunam at pamanalangin at pamagaral. So dakal salamat kayong suportang pepakit yung anako, king milabasan na pabanwa. At miyaliwala pong pari dahil magmisa, king kaya katamong parokya, kaya po, iyamong Omar Defensor, iyamong Maverick, ang po po iyamong John Yutok. Dahil pong pari king Holy Rosary, Paris king Angeles, ila pong magmisa keti. At nung ating ko pong papabinyag, agadyo po sanang ipabalo, o kaya, nung ating pong mete, agadyo pong ipabalo king opisina ng parokya, bangkanita po, ayon tabayanan ng katamong Sister Luz, ing katang Paris Secretary, king pamanintun pari, at pamag-arrange king katamong funeral blessing o funeral mass. O dakal salamat. Talakad ko pong eni para king tauling bendisyon. Ing Ginoo mantabi ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing igpa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan daring pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos.